من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Sava hamdi se i zahvale pripadini Allahesi. Ovitano jek, uz lestave donane. Lestro da je spas, hem zaštita taro sa lošim pjesovretinga. Taro mare loš na duše, taro sa lošim pjesovretinga, taro mare greške. Lesi istighfari kiraja. Kaso Allah u putiniku pravo drumo, demek ko hidayeti, tačno dva manuško hidayeti, ko pravo drumo. Kaso Allah subhanahu wa ta'ala mu kila ko dalal, demek ko krivo drumo, Allah vakiri, فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا. Diket našite arake dženo, te anelle ko pravo drumo. Mesto dičinao kao Allah subhanahu wa ta'ala jekitanu zolesta valdonane, jedino ovisile o haku, jek insani lesi ibadeti tekiru. Mesto dičinao kao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, lesur pegambir, lesur rasuli tano, bičhadu amenge sa rahmeti. Zase Allah vakiri ko Kur'ani, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A mi bišagam tu samo tebe rahmeti celo svetu se. Ne samo insanenge, nego isto i džinenge, isto i asu kašta, asu sağ soratinga Allah mukla adele peygambere sar rahmeti. Sosi muklale لِيَخْرُجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Ti kale amen taro tari tumina ko nuri. Taro bi jandipe ko jandipe. Taro ek lošno hali ko ek pošu kar pošu hali. Ne samo akate, nego ko dunjelo kojem ko ahireti. Pralavljan inšallah avdje, kak irator ek tema lafi, važno svako muslimane se. Ali baš važno, a su dva muslimani su etano mukellef. Su dva mukellef. Koji će te vakiri mangi? Su dva mukellef. A dva muslimani su kvola ko po partiti. Od dva momenti, svako amender, ali od čavesu, avena ke adia faza, od dva momenti o melekija počminja tire šukare, hem lošna dilete pišnjeli. Hem od dva momenti mora tu te mučinetu. O vaheket Allah pegamberi sa Muhammed sallallahu alaihi wasallam, prvo vaheket Allah, vakiga si Khadija, ja Khadija, inhi l'aqda ma'an naum. Bistre, u fatrak, su ke gan sojbe. Znači, akana Allah vahi, akana ek faza Allah kumaro životi, amaro životi, pero nake vakirga, su ne ti dike više bud sojbe, nego hari sojbe kadike. Znači, ket počminga dva vahi, o pegamberluke Rasulullah sallallahu Muhammed sallallahu alaihi vakira, od dva momenti o sojbe, te pene hari ko kraju mukla. Ov džangla kana kaval vreme, svako da vidite mučini pe manuš. Emo Allahi, magati bučaftu mena kana, koju tu men dar magati kulku dženneti. A dobar hari, dikava hari, nasa, na magina sarnite kme ko dženneti. A kana ti bučaftu men, koju magati men dar ko džehennem te kuvu? Audhu billah, nikoj. A kana dikena svako amendar magil ko dženneti, a niko ne mag ko džehennem. Ama isi ek čudnu butiku ko dva punkti. Dikena amendar svako magil ko dženneti. Kad svako insani magil ko dženneti, Esusi isi ko kraju dženi su kađan ko džehennem. Sara dava, yani čudno dava. Dženena maniši su kavakini magilati čak ko džehennem. Audhu billah, nike. Znači svako su dženela, a dva hakko, o dženeti hakko tano, o džehennemi hakko tano. Nikad na mangila insani su dženela adava, te kuvako džehennem. Ovo mjesto te kuvako adava, mangila te kuvako dženneti, su isijate raj, su isi životu Allah vakili, walakum fiha ma teštehun. To meni se mena te so mangena, walakum fiha ma tedda'un. Hej mi situ mena te so karadena Allah kadotu mi, subhanallah.
Pa ek manush sile godi kamangala dava saramena kana ya rabbul alamin tu inanu shahid ya minginan ke sarne amin mangiya tu ku jannat ya rabbul alamin mazabina min torad vadar ti kwa qadvadar ya rabbul alamin mukamin qadvadar kwa kulin amin ya rabb ali vaki savakir yum isi čudna dva butika ko kreu janaya subhanallah dosta isi ko jene su ko cehennem sara dva kana ke onna mangina ko cehennem te kuven ali ko kreu pali ko kuven adili sede buti hali čudna ke to Allah subhanahu wa ta'ala yaratinga o cenneti dikinga Cibril aleyhisselam vaki geles ya Cibril انظر الى الجنه Diko cenneti. O Cibril ket gjodan re dikla su isi Allah blagodati. Vakirga svako su ka shnel tar Allah blagodati. Su ka cennet su ka volakati. Svako ka magati volakati. Nikad na nite magil neko yek cenneti volati te na kod vatan. Poslije Allah vakirse ki ti yaratinga o cehennem ya Cibril diko cehennem kiyak. Ke tu Cibril dikla da Kawakiri ya Rab, svako suka shnel to odva tan, im suka ženel ko suka ajikeli ate, niko ne te mogu te kuvoko odva tan. Znači, adija butija mengi jasno. Džaneo dženeti isi raj, isi blagodati, isi šukar život. A džehennem isi lošno život. Ali palim isi insanija suka kvenko džehennem. Subhanallah, čudna adija buti. Nasama da Allah subhanahu wa ta'ala biçhagiyat peygamberin nasama Muhammed sallallahu alaihi wasallam tanu khatemen nebiyyin sadva khatemen nebiyyin o posledno pečati tar pejgamberije ema Adem aleyhisselam ino prvo pejgamberi prema o Adam ema Muhammed sallallahu alaihi wasallam dosta pejgamberin o ulema vakirin skoro poviši tarušelu biš hilade pejgamberije o Allah muklako plemje ko nardo pali čudna da subhanallah znači canaya su cenneti su cehennem hem Allah biçali peygamberin amingi şukarti objastin su isi ko cenneti su isi ko cehennem su kaji keremin otem su otem hem Allah vakir ko surat Fatir ko bişuştartu ayeti بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير سوى كلام من الله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أمن بشيام توت يا محمد بشيرا ونذيرا سنان شيء هذا بشيرا demek teva كلام يترى الله شكر بك يا سكاج كلام أم نذيرا teva كلام يترى الله لوشنو بك يا سكاج كلام Jasno vakir gdje pegamberi. Svako nese, kase aletane o pegamberi objasninge, taro prvo džiko posljedno punkti sa objasninge. Emo Allah vakiri, wa im min ummetin illa khala fiha nadhir. Em ko svako ummeti, ko svako nardo, bića gama men nadhir, znači nardo, pegamberija, su si kavena nardun, su kađkerili. Hem save manuşa ine adla manuşa. Na yine manuşa sarme, eli saraveri, hocalar ya, eğer normal hocalar ya ne sabe. Nego najčista, najšukar duše su živnjeki jak ja pu, hem olendro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ahsanu khalqi Allah sallallahu alaihi wasallam, o najšukar duša, najšukar nešto su Allah so yaratinga, Allah Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Najšukar insani, najšukar o Allah so yaratinga, Allah Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Keren selavat yok pegamberi sallallahu alaihi wasallam. Pegamberi vakiya koşnela muanav, na vakiri sallallahu alaihi wasallam, Allah soitanu. Cicija, muaven cicija, inšallah, vakir sallallahu alaihi wasallam. Akana kari nama pali ko punkti, vakir gam niko nama ga ko cehennem, svako mage ko cenneti, apali si doste cenneti, sukajan ko cennet, ko cehennem. Hem Allah mu kala peygamberin objasnini sahi nardongi. Esosi ko kre panda isi nardo sukajan ko cehennem. Hem diken subhanallah Allah vakiri ko surat Yusuf, ko šilu tritu ayeti. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Vakiri peygamberisi.
Pozumte mucinetu da. Kukuraju najviše nardu, najviše taro insane, sojtane, na ne to ben mu'mininja. Ne to ben vernikija. Subhanallah. Sar şeket Allah peygamberi insane se. Objasnile se o cehennem, a kava isi, kava kazdi isi. Na žena su staroločni peso isi. Subhanallah. Hema kile se ko genetika čekeritu blagodati. Soma gdje, svako dive, za uvek. Sar še jedva manušina u mu'mini. Subhanallah. Čudno djebuti. Poslije šne Allah isra lafija ko surat al-An'am šelu da šuftu ajeti. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Hem te pire da para od Allah najviše nardu su tani dinde ko dunjaluku yudilluka an sabilillah. Kana šalentu tara dva drume devlesuru. In yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Sa Allah nardu najviše nardu ko akva dunjaluku jana palo pe misli dhann. La yattabi'una illa dhann. Znači na jana palo dva su vakirgio pejgamberija. Peygamberi su vakirgio. Kam kaftu menge duy bukya. Ako kirene tu men stegno ko Allah bukya, nikad na niti jan krivo. Sa Allah duy bukya. Ko šet vakiri mai. Pa poslu lafi, mera desru lafi. Kase lafi. Ya Allah isre lafi Kur'an. O Kur'ani en posle kase lafi. Taro peygamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O Kur'ani musunneti. Ako kiraimen ko Allah duy bukya, falan tadillu abada. Nikad na niti jan krivo. Nikad. Ali ame mora stabilno te vako dva džuma. Istiqama znači te bešek dva džuma. Na ek puti ko berš, na ko ek masek surkini per Ramazan. Ko ek masek me Ramazan esru muslimani. Eli me juma muslimani juma korenu. Eli ket merala manush me java ki jamia. Eli tako da ili su isi. Na. Svako diveto ve roba Allah esru. Ušteja sabale ko fajr, sobe namazej o Aisha salatul Aisha, yatsi namaz kirem sobe. Celo dive, ti diketo ve robe Allah esru. Em parece svaki čudno. Allah dobor dokaz je dela subhanallah nardungi, sam še ko kraja palete vam nardu su kako ku cehennem. Subhanallah. Soadva but sadje buti, sa u sebe pijadvajsi. Da li Allah nardu na lolengi o hak, o pravilno na lolengi, na džengli ništa taro haku, na džengli ništa taro džehennem taro dženneti. Da li sva dva sebepi su isi nardu su kako venko džehennem. Hendike na Allah vakir isto ko surat al-Baqara. شو هذا شفت آياتي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. دي كان سوى دوكا سبحان الله والله سوى كريم. الذين آتيناهم الكتاب هذا لين سودين جام عن يديرو كتابي ko Allah? O Hristijanima Jahudija. A da lingi su dinjam kitab je devlestar. Kelamullah. Allah je devlestar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Canena ole. Ko adva ole? Peygamberi Muhammed'e. Canena Peygamberi Muhammed'e sarsu canena olen geri çave. Kama ya'rifuna abna'ahum. Subhanallah. Znači adva ahlul kitab, sas vakili po arapski, Jangle peygamberi Muhammed'e şey poşukar taro pichave. Şahin nilen povişi poverine kaya kva Muhammed peygamberi tanu nego Allah çave lengeri çave tanu. Allahu a'lam. Adabur yaqini nilen. Ama palim olender so isi dosta cenisi bakfan ko cehennem. Çudno adiyabuti. Vallahi çudno adiyabuti.
Znači on džangletan u haku. Znači te vakira, Allah'na džangle o haku adalese geletan u cehennem. Na, džangle koju Peygamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ali na pirge palo lesti. Svaki geo Yahudiye, ki džangle. Na sa, sine neko lendar, ki čunena o ayet ederlistar. Taru ahlul kitab, taru Yahudiyan Kristiyane, ki čunena rovena perena ko secde, pe muntani ta çerçe muslimani. İsi lendar asafke isto. I neko Peygamberi ko vakti, hem avdira ko vakti si. Amin kera lendar Allah bisu džangle Peygambere ve yaktumuna el-haq. Garabena o haqqu, janena o haqqa li garabena. Adala keçunge Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem on yajikerge o paselo Peygamberi. Keçunge Muhammed Arap tutano vakit semi'na ve asayna. Şungamle Peygamberi ama sokera asayna. Znači men acaba olesti. So na kirge adala yedin sun neyne Yahudiya. Vakit ame birne kakva Muhammed sallallahu Peygamberi tano taşa Peygamberi tano poseno Peygamberi. Ali advana ne Yahudiya men na pustinja. Na acaba olesti. Znači sojna da kibir. Znači sebebi su kakvo manuš ko cehennem kibir. Vazda kokuri pes. Mislim o tano ek ceno ama nikon ništa ne ta. So tano bir kap kapani subhanallah. Hem diken subhanallah. O hakkı tano jasno mingi. Hem diken o Abu Talib o kako Peygamberi saro koji kirgele dava एक नॉर्मल मनुष्य आमेंदा o najşukar hoca, şeyh, alim, peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O fikir geldi ya dava. Kukre mudoli mümini dali mu kafiri. Abu Talib ha. O kako peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kafiri. Allahu billah. Sar şayet vakit zamisneno peygamberi angu tumende. I objasniti tumenge. Taru dini İslam. Taru cenneti. Taru cehennem. Cennet o sahaba sarine o ahlul ilm bakirina mingi. O sahaba kit bişle peygamberi ki camiye. Peygamberi kit kira Allah taru cenneti. O sahaba angolista bene. Dokte kuvene peygamberi çangensa. So adbor povişe mangina tejane. Adbor interesat mı lingi adava. Tamam ki o ino peygamberi Allah taru cehennem tariyak tarikazda. Podur cana dokte kuven palal kuzido ba. Agar no sahaba. Tepne Angliyak dikena o cenneti adresi mangina tijan paşe hem Angliyak dikena o cehennem adresi dur canalistar. Agar ni ta nasara men. Kitkere Allah tarokaz dekati andre kote. Narovaya nadaraya. Ali ki çitine hani savu najena savu futboleri molo ey tujna men. Najna ver bu kya suçne ey tujna. Aki çune nardo muletani nako islam ko kufr. Engro kraj za uvek cehennem ko. Za uvek spasna ne. Jedino ko akva život Allah tu kidinge ko vas. Ya insan mangaya cennet ile mangaya cehennem. Avdiye sari ne Allah şehidi tano. Baki gam mangaya cennet. Lakin el cennetu ghaliye. Alo cenneti but skupo. Nani jeftino, skupo but. Morate mu činetu adales. Na dubinele džabe. Morate mu činetu. Znači diken kad počeo yakana dva Abu Talib susna kuga ko dini peygamberi sro peygamberi le dava kerala. Le sar pushkar da'ina ne. Suwa kiro Abu Talib. Inni astahi idha sajjadtu en yakuna duburi a'la min ra'si. Subhanallah. Me la java che capirà che sejda mere sharia che nafite o mi bu poucho nego muchekat. Adresi. Subhanallah. Subhanallah. Sada kibir. Kibir subhanallah. Hem sova kiri Allah subhanahu wa ta'ala ku suratul Baqara ku ayeti 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
أبى واستكبر وكان من الكافرين. Hem këtë vakirgja masu melekja Berin ki secde ademese Fesecedu Sarin e pele ki secde Illa iblisa Osimo iblis Aba wastakbara Wa kana minel kafirin. Aba znači namangla Wastakbara Kirgape istakbara Allah Lesar Allah fi kibir Ko istakbara Allah fi kibir. Istakbara značini Terode tove baro Terode tove učio. Znači, sarine peli ki secde osim o şeytani. Sa o sebebi nele? Kibir. Vakige, ya Rab, inneke halaktahu min tin ve halaktani min nar. Ya Rabbi tu yaratingane ademe tari pushi kempani, tari çik, heman tari yak. Me poşu karte pene, me poşu karte ne sute perav me ki secde. Koya kava. Znači, kibir. Hem isto tarijek. Sebebi su ka ingari nardon Hem baš ardava sebebi tamo Kibir. Ti kiri tu kukri baro Ki ne tu pravo ti kiri tu baro. Hemo Allah vakiri ko surat Isra Kod šupan što ajeti Men ihteda fa innama jehtedi li nefsih ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. Koji džela ko pravo drumo, ko hidajeti, odva lese kajrini pe, adva šukari pe, adva hidajeti. Hem o averčane, ومن ضل فإنما يضل عليه. Hem koji džela ko krivo drumo, ko dalel, onda lese pari kajrini pe, adva lošni pe. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Akava minge dokaz, argumenti asu kristijani. Sova kerino, o Isa, haša lillah, mulotanu ko adva crkvu, teglo sa u grebe nardungi. Allah vakiri, ولا تزر وازرة وزر أخرى. Nikad na nejeg duša teglo propeste u greške averendar. Svako pese te pene. Kalila u greške. Svako pese ko vole, sarki bi fan fotiš. Odgovornost. Odgovorimo. Svako pese. Našito te lete da desere greške, te djakere greške, te čavengere greške. Nego svako pese ko vol po dva sudu, tuko ve kukurijati. Niko nešto pomoći im to. Jaume la jenfau malun wala banun. Kao le dva dive. So na netu faida tuke niko pare, niko čaven. So ka koristini tuke ko dva dive. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Ko dva dive samo ka pomoći im tuke je qalb salim. Jek srce soitano čisto araklo, selim znači sasto. Hem sar kad čistine dva srce, kad će veliki vaš mašina perzi, sar te šija zočine. Na, celo život ili morate arake, dva srce ko pravo drumo telo, ko hidajeti. Mučno adama, na nekolaj. Ama ko kraju čisto parno srce ko adaleka ili netu, hem jedino adava ka pomoći im tu. Tove prezidenti, tove nažina koji Trump te ove, taro Amerika, najbariji država kod svetu, lengro prezidenti ove. Anglala te kuve, alan melalo srceja te ove, nave bizo imani, bizo islami, bizo šehede, bizo kozon pare te ove tu. Bill Gates vakir, eri Mark Zuckerberg, nažina savikine pesa Allah nardo. Lengre pare, ne vredini lenge ništa. Lengro uđo tan, ne vredini lenge ništa. Osim adija muka sa mučinjantu ko celo život tiro, dive rat, hem kerjantu srce čisto, ko dva dive kadike, a dva ka pomžinti ko dva dive, ko dva momenti. Ja kana magati vakir vaqtu menge, inshallah, ahli al-ilm o jande nardo vakirge dosta sebepia. Alime mangava samo tikra tarutrin sebepi Allah fi avdiye. Ti halova sosi isi nardo, skakven ko adva tan, so niko ya mendar na magal te kvolate. Wa a'udhu billahi Allah te
dur te durakeriya min tora dvatan nite na mirishina nite na ja pashe ko dvatan Allahumma amin. O prvo sebepi su se manush insani shajte kruku jehennem advatanu an-nafs. Promesa svakira koroma i dusha. Alam svakira koroma Allah fi. Ha pi živin em ker su magati dusha. Mashallah. Ako kira agar sar ne ka jaklat vatan. Allah alim. Kasa kana Allah mukillo برحمته proliste. Ali adia nefs moralata tekrar Allah. So se adia nefs shajte o sebepi te kuveko janneti ili shajte o sebepi te kuveko jahannam. Em svakira Allah tara dia nefs ko Qur'ani. Allah vakiri ko سورة الشمس كو آياتي ترى آياتي افتاتو جيكو دسيتي آياتي وكيري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله هلو الصوليكي نفس وكيري ونفس وما سواها. هلو الصوليكي نفس هم سستاكر قال فألهمها فجورها وتقواها. هم ننجا أسياديان نفس فجورها значи лакро лошни пе сотирин ла теке лошни пе وتقواها isto je vezana znači lakuru takvaluku lakuru shukari pe dar adija nefs te vola dar taro Allah posle sura kiri قد أفلح من زكاها tačno dva bubudinga so zakaha koje šetva kiri mangi u trito stubi taro islami sve taro prvo šahadeti uduito sve Vakerian su se kanal ajavo me tikne chaven senum ki me medresa janena. Tu morate janen. Urustu bi shahadeti. Duito soy. Namaz dobro. Trito. Zakat. Agal. Aiz o starto te completirina. O starto soy te ostentar tar soy. Ha? Ramazan. После Рамазана 5 часа те керопе. El-Hajj. Значи وتريد أسلوبي زكاة يوم سواكر الله قد أفلح من زكاها زكاها نمرة عرب سكت دكاء كاتيك يسين إشتو زاينيتsa هم زكاة كده تو چستيناتي دوشا تارو ساتوكر بتسولوك تارو تويتسيا كوي دلا صدقة كوي دلا زكاتي نشتو تسيا ناني تو تسيا Ali dva su nam angela tedo, cicijetan, a ne tedo ni sadaka ni zakat. Diken, isi plemi Arabi, yani o sarki Beduinia. Ket mulo Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, sidin gepe nam anglete de zakat. Okey, adva Allah fi nigama Peygamberi Muhammed mulo kana nam angete da bir zakat. Subhanallah. Adva ne sebep ya Abu Bekir lensar borba tekiro. Ne kafire ne vernike nego ne muslimani. Nam angle zakati tedim. Kozum muslimani avdi subhanallah. İklam tarotema kiren afif. Ama kozum muslimani adene zakati. Akozum çorore thana isi muslimani atani. Diken ko Myanmar morate vakira vada. Rohingya, çena se Rohingya? Ek plemi muslimani ko Myanmar. Diverat mudardetan. Mudarena nasamoy pulen e çaven bilo koy. Hem dikana pekay on muslimani son kaletan. Tepene salamı Roma hali kale. Diken olmak yakala Roma. Onda adari diken olmak yakala muslimani mudarena. Subhanallah. Ya Rabbel Alemin. Sida diye bela lender ya Rabbel Alemin. Pomožni adli plemin ya Rabbel Alemin. Allahumma amin. Znači terminamo ko tema. Kad aflaha men zakaha vakiri Allah. Znači ke de zakati andal čistinjata. Ti duša to nefsi čistinjale. Hem te pare da Allah ka čistini. To ne ti izgubine nešto ke de sadaka. Na. To advate prinesar investicion de Allah se a ovdela deš putija. Džiko eftašel putija kad to poviši. Subhanallah.
Значи адия нефс, ако ту чистинеала, арекела чисто, мучинеато те беше која два друмо, девлесо, сират ал-мустақим, от право друмо, onda kad je nefs kao sebe pinati ko džehennem, nego ko najšužotan ko dženneti. A posle ovak je Allah, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَرَ. Tačno izgubinge adava, su mukela dia duša, te hal, te pio, te živini sarmangelu, sarvakine aroma. Ako vakere hapi živine agja, mukela dia duša, sa mukela ke sumangela, sa te pine te tikne čavese, Papa mangava čokolada, deli svaki dve čokolada. Mangava kova, deli. Deli kova škar čovkit kabero? Ha? Ne tehu, Allahu alam. Ageru nefsi. U ulema vakine, u nefsi sar čavro. Tu morate iskavele se. Isi dali nane. Isi halal, isi harami. Tu inan gazda. Nao nefsi te vodke gazda. Tu nefsi mangela ti dikil džuvlen, tu vakire, na. Adva harami na dikal. Tu nefsi mangela te holavi ki tergovije, tu ka vakire na nasmine. Sa vakire ti čave se namo čavo nasmine, ti dušake vakire ti nefse se na nasmine. Allah zabrengi adaba, harami. Znači, sebe pišajte uvote kove ko džehennem. Ili ko dženneti, to nefsi. Šeja dva nefsi te ingari ko dženneti, ili ko džehennem. Hemi si dindo taro salaf salih, ka ihne lendar taro učime nardo, Dikle puti ke manushe kirla kukri pe Allahi. Akiri ya nefsi. Ala turidu an tadkhula ma'i ila al-janna? Nani mangiatu man sayatuku ko jannati. Sose mangiati ingare ko jahannam. Ma glupavo. Ava man saya haydi zaynati jako jannati. Ama ti jako jahannam. Beş man saya ko pravdru. Asab ke muslimani ne tani. Undikle kukri pes. Znači, pratinena dia nefs, su mangela dia. Dali mangela halali, dali mangela harami. Su se džanena adia nefs, šajte ingarite ko džehennem ili ko dženneti. Ema kana u ulema makirgi sitrin kategorije tare adia nefs. I prvo tani nefs al-mutmainna. Nefsi sojtanu rahati. Rahatluku, susitini rahatluku. Prvo nefs. Nefs al-mutmainna. Poslije si nefs al-ammaratu bis-su. Adija nefs su komandinitu ko lošni pe. Lošni pe te kere, harami te kere. Tuito. Trito, nefs al-lawama. Nefs al-lawama mangi parog te ana opreo ko romano. I nefs al-lawama ket kere kao kere vagja. Ako ti to nefsi čisto tano, kad kere harami, adija nefs al-lawama kao vagirit ki kad te pere pešmani. Sus kergana kao harami, ne nešukara kao harami su kergana. Ma kere adava, adva ne nešukara. Allah kao holani adaris. Adava dilo su kergan, kada bini dilisi holi. Adava nefs al-lawama. Ali ako adija nefs lošno tani, na ne te pere pešmani ko harami, ne ka pere pešmani ko šukar delje. I si nardo, che dena sadaka, o nefs kao kiri, sos din gambe sadaka, kalit ki ne pakta cigare be more. Ili kaat ki na jna ki akate po ada restoranti, ma de sadaka. Ili yavinea tuti familia ke, kere shukari pe familia ke primer. I o nefs kao kiri, sos ker gambe ada. Ma be, dik tut, ma dik avere. Ako tu nefsi lošno, ka preo pishmani ko shukar delje. Ali ako tu arakljani da nefsi ko pravdrumo, ka preo pishmani ko lošna delje. Ima dva cilja mora to nama. A kana nefs al-mutmainna adiyaso rahatluku sitim. Adiyatani adiya nefs su svako minan morati dikatu volamen asabki nefs. Rahatluku te sitim. Su se samo adiya nefs, tada Allah trin kategorije, emi to isto ako čisto tani, ka ingara men ko dženneti. Ka ispasina men taro džehennem. Ema kala ayeti yemeti çinigün ko namazit ko surat el-fecr. Taro bishoftato jiko triando ayeti. Allah subhanahu keri. Ya eyyatuhan nefsul mutmainneh. ارجعي إلى ربك
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Otu adia nefs sustinir rahatlukum, surahatitan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ili tu te gospodarese radosno. Fadkhuli fi ibadi. Hem kuv mire robenca. Wadkhuli jannati. Hem kuv ku mire jannati. Ako spingam znači te vola maro nefs, tara dia nefs, النفس المطمئنة هدي سلطاني راحت لكو ستين عندك والله كباكيرت كي الله إن شاء الله يا رب العالمين سواء من درسك بشلا كتي قبل ترى الله سكوشني أكل العافية ويوم القيامة زامي سنينيات كوتو الله يمشني أسبك العافية كاسدا لكاروري شاي دوي بوت هم هذا كاسا ترى رادوس تم كاروري إستو ترى رادوس يدويت نفس هذه الناي وبسط نفس سوس هذه النفس الأمارة بالسوء هذه نفسه كمدينة لوش نبيت كره اما الله وكيري كسورة يوسف كو بندوتريتو آيتي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إن النفس لأمارة بالسوء تشنو النفسي كمديني كلوشنك إلا ما رحم ربي أسم أو الله وبركاسم كذا برحمتي أما الله بود وبرستي. أما علماء وكلنا إن النفس كعرف كذا تأكيد ساتوا كذا تأكيد значи потвърдимо كايو أصل كو ساتوا كذا كو الأصل هكذا كلنا أجر كاي يدوشة تاني نورمال تاني или от почетък това кира агер лошно тани командиното ко лошни пе а дали са ако му кяла ко два статус увек ова агер увек лошни пе какир на дали се тумурате менинела таро лошно хари ко шукар хари те пене таро криво друмо те анела ко право друмо емо Allah дела кате вакери illa мен рахима раббу осимо Allah прокасимо кела по рахмети أدلين جري نفس صار النفس المطمئنة كومانديني تكوشكاري بي ونفس كاب وكيل تكي كنا كلا كنا مازي قبل سي شكر تنفسي شكر قبل كت كاكيلنا مازي وستيني بشكر راحت لكو ستين كت بوستينيا كتينان كي جامية كت ده صدقة كت ده زكاتي صدقة عبادات كت كليا تنفس وستيني بي راحت لكو جنين هذا كتينان كو جامية ما شاء الله مرسلت الحمد لله شكر ستين تماني كلام أبيض إنام كوناردو كيبوتي نجنا كاي هاري بودر ترى الله هنا المصير سيستو أجر ونفس سيستو كنا значи مرتي أراكمة ترى دي نفس يدويتو النفس الأمارة بالسوء هذه نفس كوماديني كولوشين بي كتنكوي أمندر وستيني كاي نفس كوماديني تكولوشين بي عندك تو مرتي كيلو بروتيف وأبيري تينا شنيلا تينا كيرا كنا أبغى يكون نفس لوامة تريتو نفسي هذه سوبرلا بيشماني كيت كريا لوشنو ديل كيت تاني شكر чисто душа а كيت تاني تبنى ملارди душа كابرلا بيشماني كيت كريا شكر ديل كنا جناي يصير برمو نفس المطمئنة ونفسي ستن راحت لكو ودويتو سوا كرجام النفس الأمارة بالسوء سكو مدينة كلش نبي اتريتو النفس اللوامة значи свако амендер мора ти дикел свако амендер те вакера исиле адла трин категории пести тара адла нефси свако исиле النفس المطمئنة أكو مسلمانية النفس الأمارة بالسوء
النفس اللوامة. Znači, morate ispasina mentarija dija dujto nefs. Em te čistina dija nefsa mari. Te arakalo ko pravo drumo te džavi. Ako uspingjama dava, onda adija nefs ko trito ko on lawama ko lošna vukja. Taman kereja harami, ako je to srce čisto, ti duša čisto, so kava keri? Ka prepišman, kava keri, ja Rab. Allahumma ja Rab, Allahumma gfir li ja Rabbi. Ja Rabbi, pilim pişmani. Ya Rabbi kergim harami. Oprosti mangi tvoje günahe. Ama ako si tu lošna duša, tu kaji. Ni na osjetine, a dia duša na osjetine kergan harami. Diklan cüvla, najna so kergan komari, pilan alkol. A dia duša na osjetine ništo. Sad te prim muli duša. Allah te arak ya mentara savke duše, ja Rab. Allahumma amin. Znači, bakirgan makana o sebep iso, o sebep iskayo isi navdo, dosta navdo kakven ko cehennem. A niko amin dana mangala ko cehennem. Bakirgan prvo ino kibir. Te kirite barakiretu. Te botu te pene çalumi te forde. Te kiritu baro. Odito to nefsi. Ako na pazinea te nefse, na rakia to nefsi. Sad su pazinea ti čavende mora isto to nefsi. Prvo te barakirele ko šukar naći te vakira. Onda to prvo dušmani šajate ovo to nefsi. Odito dušmani su šajate ovo. Se avdiye ka kira Allah fitar Allah sebep yeso kanetu ko cehennem. Em ko isto vakti o dušmani atire. Ko Allah dušmani insan eseri so ka anille ko cehennem. O prva to nefsi. Odito šejtani. Hem da kira ko prvo dušmani amaro nefsi, Allah dinga mengi kontrola. Znači Allah dinga mengi kontrola dia nefsi taro lošno hali te anala ko šukar hali. I sito dva kuveti. E devlesri izine, hem nesri rahmete, tu šaja dva lošno nefsi te aneli ko šukar nefsi. Hem te vodke to nefsi sar te pini šukar amal. Ik šukar amal ke tu vaja, ke tkaya lošno kava, ke mam mo prav makina kava. Pika to nefsi da šaj tu ovo. Ako tu mu činejat. Ali akana odujto šeitani, la'anahu Allah, adava nikad šansa ne oleja te oviki mira. Nikad šansa na netu da kontrolo prolesti. Dobro, na nema kontrol dva šetani. Sar šetara kametra dva dušmani. Prvo, ti kira isti'adha. Isti'adha arapski va kiripe, te rode zaštita, hem spas taro šetani ko Allah. Hem sarva, isi eklafi, sarva kiripe adva. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Rodava spasen zaštita taro šetani ko Allah. Min ash-shaytani rajim. Adva se furdimo barenca, rajim. Allah dingali armani. Agar leso anav. Znači, Allah isto mangila te vakiri amingida. Allah mu kila men agar kokori, na. Bišaga mi Kur'an u pegamberi te objasnina mengi svako detalj. Taro, početak čiko kreati žena so kanela me ko dženeti, hem so kanela me ko džehennem. Hem koje maro dušmani, hem koje maro amal te vakiri. Allah vakiri ko surat Fatir, ko šofta ajeti, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حسبه ليكونوا من أصحاب السعير. سواء كلام من الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تاشنو الشيطان تمنجي دشماني هم لن لسار دشماني. Znači Allah magila te vakiri ma te bi se nikad Kit uštija sabale pravdati akja vakire alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Te pena ko romano. Alhamdulillah şükür deliste ola so dingamenge o jivdipe wala so dingamenge o meribe. So soybe o tikno meribe o pravdaro meribe vakire. O tikno meribe. Tamam vazigente akja isto vakire aldu billahi min şeytanirracim. I počmi to dive akja. Rode ispas zaštita taro dva šejtani. Odmah. Taro sabali džiko akšam, non stop. Nasamo ko džamije, nasamo ko namazi. Isto ke ti nam ko vrda, isto ke ti nam navljal pirje, isto ke ti nam te familje, bilo kaj te ove. Hem prete kove ko kopatilo. Te vakire, a'udhu billah. Uvek isti'ada te kira. Te roda spastaro, hem zaštitaro šetan.
hem tu men cenene o poçet ava kirgam valla git yaratinga yedemi komadinga melekun tekrin secde Allah ise o sim o şeytan ina kirgam hem adva yine o sebebi sonra kirga secde Allah tikalle tarek şujutan tedille arman imtikalle hem lesrukray kayte bu cehennem Ali dava şeytan ina kirga pese kit miro kray ko cehennem ondaki ya Rabbi sıva kirga قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين Ya Rabbi ya kutu çivema ku katrani ku cehennem onda dema izinime akala insanın hem o çave ademe sere man sayısı telaren ku cehennem. Znači ja tu düşmanlık ku počmingia. Hem nani kraja sa odva düşmanlık. Adva šetani uvek amenge düşmani tano hem uvek açova amenge düşman. Hem dive rat. Wallahi te man firma ek firma to olma. Adva te kero rabotniko sar leste buti wallahi naşka rabotniko. O şeytani nasıl ola? Nalila odmor. Nani nasıl ola? Kela 5 saat ya butiko dibe ya. Subhanallah. Hem ko 40 efta dibe. Hem ko masik 30 dibe. Hem ko 5 uzun dibe. 3 yılı şu adı şu panç dibe. Subhanallah. Odmor nalila. Non stop maşallah aktivno. Bu işine gamen soyunam aktivno. Subhanallah. Znači o amingi düşmani. Hem o po aktivno amen sa nego amen. Mukailesi dosta şansı hem. Subhanallah. Allah te arak hemen. Ulma emin. Hem diken o şeytani diyeceğine savo loşnu neşto Allah suretin gatan. İzik rivayeti kayık manuş gelo ki camiye konamaz. Kudrumu milergâ peşeya. Dikla o şey ringâ pekere meningâ o şey. Gelo pale kudrum ki camiye. Pale peloni ko kova kiçik milergâ. La havle ve la kuvvete illa billah. Gelo tonu kere pale meningâ. Trito puti gelo. Trito puti kugan işte kokova milergâ pe pale. Pale gelo tonu kere. Pale meningâ pe. Pale gelo ki camiye. Prete kuvvet kırıktan sonra diklale Allah ek manuş aç. Ava kari hacı. Ava. Tina kuvveti. Haydi. Piralay o sasto cezakallahu khairan Allah tina gradinto. Haydi kavli mansa ki camiye. Nana mena kuvva ki camiye. Susay. Me o şeytanın nacava konamaz. Subhanallah. Sarı şeytani pası se pomuşin gelme. Bakiri pırı puti ke tu gelan kodrumu melakirgen tu. Hatırı Allah'ı sistine mangete kuvvet ki camiye melalo gelan kere meni gel o şeye. Allah presin gel tu ki saate girişki. Duyte putiket gelen pale melak ergen. Ama ne vakit gelen haydi neyse ne problem yakana. Ne valla prostim sağ greşki. Haydi. Na pale gelen keri. Valla prostim gel tuket saate familya ke greşki. Duyte puti ket pale gelen ergen tu. Valla prostim gel saate manglen Allah manusha su mangel. Ko panek puti te jaine medaran dire mola te prostim solo gabe setirese adrese me pomjin gum. Diken Ali. Znači lesere tepene trikiye bare. Subhanallah. Ve mov navala samo ko ibadeti. Navala samo ko namaz te pagotu namazı. Cennet ketkere o ezani naşala. Tamam naklo ezani pale avala. Kira ekameti naşala. Naktam ekameti pale avala. Hem ko namaz avala mismetini tu. Abi tiplata tesa kava. Mati bismet tesa tecak ki banka telefon. Abi tiramni vakiyat क्या कवा tekini pali camiye. Ma bir seyada tene holay mı? Ha geldarine. Ha? Sayın misli Allah ne çıkar cemal anladır. Ama o şeytan ya valla vasvasa kiralatuk. Znači o vasvasa kiralatuk. Sose mangela tekiri namazı sasu trebala. Mangela liov teve tu robo ya Allah sasu trebala deri mangela teve tu liya ku katrani. Tene verini hiç ko Allah mangela. Şirk tekiri Allah ise. Prvo cilj lesor. Ako je muslimani walhamdulillah kao ka pagil tu ibadeti. Taman kire tu ibadeti. Kao ka kire tu ki bidati. Kao kire tu ki kero avdezi agar, kero namaz agar, najna asu agar. Bidat je kire. Hem da ke ko dozvoli me bukya. Avla tu ki. Hem mangila te cidil tu te bisete devle.
Primjer, na ne haram, ja mi ti dike primjer taknica. Primjer. Ali su vakiri, aç. O ezan ya kana aç, 5 dakika hali. 5. 5 dakika taknica puste, Allah. Mukla vakti. Asal ke trik ya Allah. Atu puste mukia to namaz. Namaz po važno dalje akbar. Akia taknica po važno. Ha? Subhanallah. Na vakira ke haram ya ali. Soi tu ke po važno. Kada moment ya. Kitinan kere televizija prave. Facebook je. Tamo šne tang alot ke message au namazi. Kana so preći namazi dalje akava. Abi cenab-ı Allah mutlama gek saati. Ay kadi kalsamay. Kadi kamagi so pişige magi posti kaçak bana. Agali tekera dalje namazi prećan. Subhanallah. Emna samadva. Znači Allah isijek rivajeti isto kaj sile po vojnike, vojska i vojska. I si rivajeti kaj šetani bešelate, hema vala ik vojniku. Pakiri namukluma kali insane dok kirgazina loko. A vala ver šetani. Namukluma kali insane dok kirge kumari. Namukluma kali insane dok zaybingen ardun ki tergovia. Avalai ke vakir namukluma kale manushi dok tinga razo brak perom natar. Şeytan ile sakiri ente lillahi uzu besti. Sonra şey adva tu. Demek tu naişkarinan. Uspingan ek manush temukil razo brak perom natar. Znači ona magila samo te pagoti ibadeti. O magila te unuštini to celo život. Hem vakiri pe tarunai mirzime dozvolime bukja ko Allah razvo brata. Amen de elhamdülillah dozvolimo. Ke tu jingan tu kerem naya naşite jivne la ya. Elhamdülillah ko İstanbul ko dozvolimo tu kete muketu latar. Nane sar ko Hristiyan loko. Tumara te jikela ko meri bi. Nas niyata muketu latar. Mure te jikela meri bi. Ama elhamdülillah maru dini lokotan. الدين يسر وليس عسر وكيل الله. وديني لو كنا نبحرو. Ali morate mući nami. Te nekli otaru tema. Znači još šetani amingi palo amaro nefsi odujtu baro dušman. Morate arakame lista šukar. Hem so komandini tuke, so kirel tuke vusvasa, tu mora o aks tekere, znači o averčani. Vakiri tuke, tekere zinaloko, tuka kere averčani. Tuka jete rumnati. Vakiri te hoave, tuka pande tumui. Nani tekere lafi. Te ne dele šansa hiç. Pande sadla dara Allah o şeytani su magalte pravo tuki. Pandelin skroz. O trito insani, o trito dušmani, o insaniyetuna akalayan çalaka zavşina. O insani şeytani tuki ama eli dušmani. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakir gamin gadu akayek hadisi. Vakiri الصديق السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولوشنو أمالتا نصر أدواسو بدولا كياك. جنا أدواسو يصير نجوا سر كير بيادرس. سو بدولا ياك تيوبل بوشي. ها؟ إيه قالي شوتي. سو بدولا كياك. إما أن يحرق ثيابك أدوا لوشنا أمال ذلك كترلت شيء اللي تكمل مشني رستر لوشنا ميريس. نسبة كورس نني تولست مانجلات وكيلو بيجامبري آمين. ديكن ساو بريمير ديلا آمين. هم كو أبر حديث رواه أحمد وروايته أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإنسان تانو كو ديني بنعمل يسر. Adili se svako tumendan morate vodini računi, te dikel šukar, kasa je sile društvo, kasa je amal. Znači amingi morate redo amingi šukar amala. Adla amala so anena min ko džamije. Adla amala so tirina min te da sadaka, te kera šukar delija. So vakirina mingi haydi ava ti sikleva Kurani, haydi ava ti jako dersi, haydi ava ti sikleva poviše taro Allah, haydi ava ti jako cenaza. Haydi sako Allah şükar bu kya.
Ana mala su ka gjan të vaj ku diskotekje, ku marje, ku kafiqe, në gjna kaj. Sa Allah të anasu ka të bina huli dhe vlesta. But vazhna menge bashko akva të anasu ka zhvinaja, ki Germania, të men gjenena. A ka te alhamdulillah spasi mejni, ki gjemnija. Të mani kloveja avjall, la hawla wa la quwata illa billah. Pushka te akja, dalit e dikit tele, eli na upre. Ala ko pirgan agar, eli agar, but o pasni. Agar darina. Amin hajluke ki gam alhamdulillah. O bi ni'met rabbike fa haddithu Allah wakili. O taro blagodati dhe vlesar kerin lafi. Alhamdulillah Allah nigam o brahmeti, praga po rahmeti, pramen ki gam hajluke. İnşallah sari ne akate soytane, sonra ki hajluke ya Rabbil alamin, pishin lenga hajluke te kerin. Allahumma amin. Ku Saudi Arabia haber çene o cümle pandetan. Na dikete kense sakke bu ki. Polo kotu ki atıyor insan nuk te jivini. Ama akate ki Avrupa. Po parotu ki ala. Devotu daştar rom na pali paru kavut ki. Aga darina. Akan ye kronisinde Paris'te kavut ki. Hem akbaru fitnetun rijal en-nisa. Peygamber yamenge vakiri. Naybari fitna mushengi sada o cümle. وأهلك بني إسرائيل بسبب امرأة ونشتنجيبه وبني إسرائيل وشبيتر إسرائيل اليهودية سوسة زبوك جولي هذا ليس مني ناني كولايا كاتي علي مورا أمين سواكو ديفي امرأة تي ولا منك دروشو عمالين ساسو كاتدينا من ترى الله شابكه كوش كروكه هم باش فكرة أمين جبرون بوست أمري شابينجي ودين رجوني كاسة تو چاوام تی چای کاسه پیرو کاسه ایسلا دروش و تو شاید فکره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و شیطانی نشلا اما کولوش نمانوش فکره سه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شو کوتی از توت کابشو که سکره ولا فیتو ما هلا ولا کابشو از توت نه انت نشو هلا بنالي شاید پولش نو کاوت کلی گو شیطانی سبحان الله شاید ولوش نه اما کنگاری تو کو کاترانی پوشی mesto dva o šejtani su tamo. Hem baš ko čave bud važna katiki Germania, hem ko Europa, morate voditi na račun kasa amare čave pirena. Kasa je silen društvo. Kozum tu te oveš kar kodini, hem to čavo te kodini. Ako tano averenca lošno amala sile, teško bud. Ako ovi jako, še Katrini amala leata, ama dva redko. Najviše Allahu alim ne odi 5% je okolo sreda lošno. Dali se morate voditi na račun. Čelati ovako kraju. Znači, vakirgam čudno kaj si narodu kako venko džehennem. So se adava, vakirgam kaj si sebebi kibr, kaj manush barakeri kukuri pes, ema dva kavol sebebi te garile ko katrani ko džehennem. Emi si trin dušmanja. So cidela tu taro džehennem, taro dženeti te kveko džehennem. Namangena da. Adri se morate spasinamen, diveh mrat, dirikamaru nefsi, te votaru nefs el mutmainne. Hem te dikataru šetani te spasinamen, taro dujto dušman. Tena dare se šansa te ingarame ko katran. Hem trito te spasinamen taro lošna amala, lošno društvo, te ingarame nadava isto ko katrani. Inşallah gel ka završeno u dersi. Šedan la ilaha illa ent. استغفرك واتوب اليك